English Premier League Match Week 2026 bika club lian sang in khelte content panni kan siam ta a tun tuma hian a content pathum na kan siam le dhona tun tuma chuan maswai tu Arsenal in khel chungchang bi thirlet na chipchiar takin kan nei don ani GTech Community Stadium Brentford ta John Brooks in khel en kol na nuaya Arsenal chuan Brentford an len chila Hein khela hian minute somruk pakhat na Arsenal tan noni madeu ka chuan maswai na goal khungin he goal hi Brentford player Lewis Potter chuan minute somsari pakhat na arula team ni te point khat ve lo chuakin point ni hlo tu Arsenal tan aui zualang Arsenal manager Mikel Arteta chuan 4-2-3-1 formation mangin hetiang hem player Arema David Raya chuan goal vengin defender Laya Gabriel le Mosquera te anin kopa defender Sierra Julian Timber le Hincapié te in kopin midfielder Declan Rice te Zubimendi te in kopa Trossard le Madueke te winga omin Ezechu Victor Gyökeres nungchia dalu ani bench atungin Arsenal hian Calafiori Gabriel Martinelli Martin Odegaard Bukayo Saka te anda lut ani Brentford lama hian Liverpool second keeper Nathan Kelleher te Jensen Baka Lewis Potter te Igor Thiago te hi kan hriatlar anni ome abak player hi chu hanlar tak an umlem lofa an manager hi Kate Andrews ani Inkhel pupui clearin Arsenal in zazela somnga pakwa point panni ball changin shots voisari an nei atrangain tumni target akala corner strum lian hlo chuak Brentford lamin zazela somli point pariat ball changin shots voisom panni an nei atanga voi thum target akala corner strum ruk hlo chuakin mual nei tu an ni na changchoin Arsenal ain he inkhela hian goal shots an nga zoka target pet nga zok bokin corners thlingin an nga zok Premier League maswai tu Arsenal in ninga ni zana Brentford tan tlo GTech Community Stadium in khela hian point ni an hlo hi awi oma an hnuai om City in an hnai vesel champion tura din mun traber Mikel Arteta ho te hi tu naya champion dan thiamber Manchester City nen an inkara point li chau a om to a Gunners tan Chelsea atrangan laglu Madueke goal khungka ahlu zualanga chuti rualin point thum hlo chona goal ni se hahi pasoi anile zualang Arsenal in Victor Gyökeres howin inkhel bulan trana inkhel trantir lama corner kick mangbakin chance anin siam lova Beast tiasoi Brentford eroin Igor Thiago mangin goal an khunga Gunners keeper David Ryan adang thatak seta he goal alut lo thina roi danglam na thlen tu ero David Raya ani first half a chance lo mu tura lova goal mu tura lo bok Arsenal in pet goal thei big player an nei lowa mamo huna goal khung tura laklu Gyökeres ero mu tur awang thin le champion tum Arsenal in second half a bulan tran tra a goal man lo thin le minute somruk pakhatna veilama tangin Hincapié cross trajet chu Madueke na tak uluta goal thabik ani Bees Ben Harinan oma Bees kanti hian Brentford soinani kanti to kha Gunners kanti hian Shellow ompal theni a Arsenal soina ani Gunners tar nung tan buaina anron siama goal khung na chance nei thazo kero Gunners thowan ni a andu tui hreta wangin goal ni an khung theilo pha mual nei tu lamin an nur ngama an huaisen ra an senga minute somsari pakhatna minute som pakwa chi om to tia bisin tho in mangtangka in Lewis Potter magin sipuran suta Michael Kayodi the na zetchu Sepp van Dijk Barkan tau pialin Lewis Potteran chiang setin atau lut goal ven him tumbik anom lova goal khung tum ve an ni awangin a mu noma David Ryan anna tlin violo se chuan marhuai tu Gunners point khat ko hi lo chuak zolo turan ni Christian Mosquera po in B striker Thiago goal khung tur atlo son sakha Arsenal fans tan chuan lom na tham ani injury time thlingin chance anla nei ton zaka substitute Gabriel Martinelli and goalkeeper Kelleher ama chonchungin akhung theilova
hei hi Arsenal tan chuan a uyom zualang tungkar topa Premier League don lova FA Cup khel ani dona wangin Arsenalin thok lak na hun an nei dona chuti rualin City boruak athaple to awangin Gunners in pressure an nei ti ero zebrual a omlo Arsenal manager Mikel Arteta chuan chak kan dua chu wangin point ni kan hlowa ka in ngaya Brentford kha khelan harsa a tuna ero kan malam hun kan thira tul ti in asoya table chungmi a an ommiwa wangin Arsenal tan champion rim alanam reng thau chuti rolin Arsenal hi season ni chung pani na to ban ni to awangin a fel housing a mak musang ber an nile angti lau tu chu Gunners fans tabuk anni Gunners in February som panga pathian ni zan hian FA Cup 4th round na Wigan Athletic an mi khwal dona Carlisle hora Premier League in khel turan nei zui dona Molineux Stadium a table mongpha Olsen ma chon dona din hun siam thatta an din hun siam thatta hun an neya tin chumi pia lama chuan English Premier League ka inlan kha de player te po FA Cup lama hian an inlan ani po in amak lovang Arsenal hian khel som ni paruka tangin trum som pasari ne na changin point som nga pasari an hlo chuaka an nuai chi om Manchester City in khel som ni paruka tang bokin foi som paruk ne na changin point som nga pathum an hlo chuaka pathumna Aston Villa chuan khel som ni paruka tanga trum som panga ne na changin point som nga an mumeka Aston Villa le Manchester City in thauna hi point thum ni in Aston Villa le Arsenal in khelna point sari ani a Manchester City in Arsenal an phak lo na hi point li ni in an nuaya om Aston Villa nen anin thauna hi point thum ani thunga palina point somli panga mu a khel som ni paruka tanga thum som pani ne na changtu Manchester United an oma khel som ni paruka tanga thum som pani bok ne na changtu Chelsea point somli pali mu in panga na din mun an lua mek thunga Liverpool in khel som pahnia bok ne na changin met som ni paruka changin point somli le pahni an hlo chuaka tundin huna Champions League khel tura in Liverpool Chelsea Manchester United le Aston Villa in Carbo ruak arita hei hian in khelati mu nom zuala Liverpool le Aston Villa in thau na hi point riat ni in table anin thau na ero pathum na le paruk na ani a anin kara team pathum chau an awangin Liverpool Chelsea Manchester United Aston Villa tetan Champions League khel tur chuan tol thu athiang to lo English Premier League a mesom ni pani khel ani nu hian mesom ni le paruk khelani nu hian Erling Haaland chuan goal som ni pani khungin top scorer ni meka anhuaya Igor Thiago ain goal nga in akhung tama Thiago hian goal som pasari khungin Semenyo chong goal som pathum akhung ve mek boka 3 goal tuma 3 goal siam saklama Erling Haaland chu pathumna omin goal ruk a 3 goal tura siam saka goal sari siam saktu Ryan Cherky pani na omin Ryan Cherky aya goal nga 3 goal tur siam sak tamjok Bruno Fernandes pakhat na omin ani hian trum som pani 3 goal tur asiam sak to ani goal swallow na mecha inlan tam player te chu David Raya mesom pathum ni in Gabriel Magalhaes mesom pakhat Martin Zubimendi mesom te anni a heng player te hi tundin huna Arsenalina English Premier League ma an hruai theina le goal swallow na match an neya te in khel tam player te anni Premier League match week 26 khelzo ani nu hian tun season B ka English Premier League ka red card tumni muthai chu Tottenham Hotspurs captain Christian Romero cheni in red card tum khat muto ero player an thanema anin tlardul thung ani tikhan English Premier League match week 26 Arsenal in Kelby class stats poimo big te kandu to kanga kan channel ilo clear thina wain lom thu ka soya English Premier League match week 26 sa club lian in khel rang te tikhan clear let na content pathumin kan siam ta a
ila clear lo ani chuan he channel a hian a om veka playlist a football be bom emo football news beka khan lutin me chua zung thein a omani ka channel lo clear thina wangin lom thu ka soya hun man nuam fek ule